Музыка biraz iyi. Assalamualaikum, ardактуу агайын туугандар. Ак калпагын башына басай кеткен биздин ардактуу аталар, улуу муундагы биздин агалар, ошондой эле биздин тең туштар, замандаштар. Ага элечекти башына ак жоолукту башына салынып келген. Суп-сулуу кыргыздын оюн чийими бар костюмдарды кийип келген. Алтындай болгон суп-сулуу биздин асыл апалар, алтын эжекелер, карындаштар, замандаштар, бир туугандар. Ошентип бизди мынакей 2025-жылдын Кудай буюрса бүтүрөгөн күзүндө 8-ноябрда деп атайын белгиледик. Анткени Бурулкан Мусабекова түптөгөн, негиздеген 7 туган өнөр көздөрү Мадани Адаби коомдук бирикмесинин бүгүн туулган күнү. Ошол туулган күндү белгилеп катталган баарыңыздарды туулган күнүңүздөр кенже апетте көзөп коет. Билинбей туруп эле мынакей 4 жылдын амалы өтүп кетиптир. 4 жылдын амалы өтүп кетиптир. Аны ошондой даталуу күндөрдү мынакей ушул жерде отурат, энелер отурат. Кайсы убакта төрөлгөндүгүн, бактыгын жүрөгүнө кылым жашаса дагы сактап жүрөт. Бунун баардыгын мен унутуп калышым мүмкүн, айрымдарыбыз унутуп калышыбыз мүмкүн, бирок Бурулкан эч убакта унутпаптыр. Анткени ал негиздеген, ошол түзгөн. Ошон үчүн ошол айтып, ошол сунуштап 8-ноябрь биздин туулган күн, агай ошол күндү дагы белгилейли. Андан мурда бир ай мурда отурдук эле. Ошондо эртерээк айтсам мүмкүн чогулуп туруп бир отурат белек биздин 7 туугандын өнөр көздөрү күчтүү, мыкты, ынтымактуу, биримдүү адамдар. Булар 2 айда, 1 айда бир отурамыз деп эч убакта өкүнбөйт деген чечим менен 8-ноябрды даталуу күн катары эстеп отурабыз. Өздүк байрамыбыз, бүгүнкү туулган күнүбүз кут болсун. Ушуну түптөп түзүп берген Бурулкан өңдүү алайдан чыккан алтын кызыбыздын өмүрү uzun болсун. Москвада жатып алып, Россияда жүрүп алып, баардыгыбызды жетектеп башкарып, Кудайдын кулагы сүйүнсүн, жаман сөз тийбесин деп туруп, бүгүнкү кечебизди ачык деп жарыялууга уруксат этебиз. Кудайга биз тилек кылдык. Мына ушул жерде аксакал улуу кичүүлөр келдик. Ушул сиздер үчүн деп жайылган ак дасторконубуз даамын чыгара турган, көркүн чыгара турган сиздер ортобуз дайыма жакшылыкка толо берсин, үйүбүздөн тасмалыбыздан нан кетпесин, оробуздан дан кетпесин, үйүбүздөн жан кетпесин, дайыма жакшылыкта, аманчылыкта жол калдыге ооми деп дасторконго бата кырайлы. Кош келипсиздер деп жакшы тилек айтуу менен алдыңыздардагы даамдан ооз тийип алып баштаңыздар. Altın
Sözlük yazgan Şahinöbek Gülşehir'deki Altay'ın Oşol poezi degenleri. Oşol Altay tarafka Tugurmay Kazakov, Kıyamlı Kurbanbetov, Şahinöbek Gülşehir bağlarımız komandirovka meni barıp kelyapkanda özünün Ağırlılar degendeginde var. Bir yaxşı bir kızdı görüp kalıp şunçalık jaktırdım. Oşolumuz kandap yazgan dedim. Oşolurga solun benim Bapıtay Ejek'in üstüne oğul yazgan. Kaçak katılma olacak. Böyle kapıya oldu. Usul vals ne? Milden bilir. Тура түшүнүңүздөр убакытымдын тарлыгына байланыштуу кетишке туура келип атат. Эгер убактым керем болгондо сиздер менен чогуу отуруп ырларыңыздарды угуп, обончуга жүрөгүнө толгон ыр издеген обончулар абдан көп. Ошолордун бири мен болом. Ошондуктан эндиги жолку отурушка кабыл санап келип кошуп калышы мүмкүн. Ырларыңар китеп бетинде калып калбастан эл кулагында, элдин жүрөгүндө орун алган обондор жарыкка чыгат деп мен Кудайдан тилейм, тилек кылайын, ниет кылып коеюн, рахмат агайсыздар. Өздөрүна агайын турган турпаты менен бир жаш улуудай көрүнбөсө, экөө тең жаманасы дебиз. Бирок агай менен бир топ улуу биздин атабыз, бирок группанын эң активдүү адамы. Кайсыл жерде барбайлы, ошол жерде телефонум толуп калатай деп өкүнбөй туруп, бардык видеону ырдагы жүктөп турат. Кийин деле өз атамдан көп уктум. Балдарыма айтып бүгүн мен турам. Чоң энем да тайенем да өзенем батасын берип бактылуу бол деген. Муну деле көп эле угуп келатам. Кыздарыма айтып бүгүн мен келем. Балам кызым балдарына айтышып бактылуу бол дейт алар да жалынып. Бакыт деген барды көргөн. Айтсаңар мага ыйлай делем суранып. Бақыт деген жақшы тілек сөз белең. Бақтысыздық көзден аққан жаш екен. Ушунусу менен жашоо кызыкко. Сыйлашып жүргөн ушул бақыт. Биздин битмебиздин 4 жылдык мындай айтканда эми маареке деп кое берели. Маарекебизге сиздер ушул өзүңүздөрдүн жакын маанайда өзүңүздөрдүн чыгармаларыңыздарды аткарып, көңүлдүү маанайда олтуруп, бириңиздерге сый урмат менен мамиле жасап, ушул жерде олтурганыңыздар жакшакай болуп, ушундай стол четинде ичип, жеп, ырдашып, сырдашып, жакындан таанышып, достошуп кетишиңиздерге тилектешмин.
кыламын. Убактыңызда алтындай болгон убактыңыздарды бөлүп атасыздар. Аш тойлордо барбастан ушул иш-чарага келип катышамын деп, өзүмдүн өнөрүмдү бөлүшөмүн деп, өзүңүздөрчө аракеттериңиздерди жасап, ушунчалык баарыбызга мындай айтканда бир эле мен үчүн эмес, мына өзүңүздөр өзүм үчүн деп, өзүмдүн өнөрүмдү тартуулайын деп келип жатасыздар. Сиздерге дагы ушундай чыгармачылык ийгиликтерди каалаймын. Buna bunu bir gördüğünüz zaman hayalini bıçak, hayalini bravo şimdi. Şimdi bir itirazı var. Barınızlarga береке берсин ашына, бак дөлөт болсун башына, балын татып өмүрдүн баарыңыздар Мамбет Мамакеевдин жеткиле жашына. Сагынамын, мен сени сагынамын. Сагынганда жылыңыздай чаңамын. Ойлойсунбу, сен мени ойлойсунбу? Ойлогондо жылмайып койбойсуңбу? Saraygansın gözündü var, yer çalanday yaşlı tağıça, ülkörülmey duran etmezde. Ömür çirkin, yaş o çirkin, ay ötür bana. Я не могу без водку жить, с ней я пою и плачу, с ней я друзьям своим. Я не могу иначе. Ош байлыкка кулун экенин байкабай жүргөн экенин. Азыр мен көрүп бардым, ай ысык көлдөй толкуп кеттим. Азыр
топто эмес, республика кадырлап сыйлаган көптөгөн топтордо, көптөгөн иш-чараларда агайыбыз аркылуу кечелер, агайыбыз аркылуу тойлор, агайыбыз аркылуу жакшы салтанаттар ачылып келет. Ошондуктан агайыбызды жалпы эл сыйлайт, урматтайт. Алдыңыздарда биз менен өнөктөш болуп келген, биздин топтун ардагери, биздин топтун акылчысы, биздин топтун кеңешчиси, мыкты агайыбыздын бири, сиздердин кол жаап кубаттооңуздар менен Кыргыз Республикалык кыргыз тили коомунун президенти, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген ишмери алдыңыздарда Райымжан Курбанов агайыбызга сөз беребиз. Кача катайбыз. Нурбектен кыйкырабыз, Нурбектен. Бүгін мен толқында қуанып тұрамын, анткеністермен жолығышып, мен сыйлаған, мен урматтаған Кенжеқұл айтқандай, Тетекта, Санкт-Петербургта тұрып, ошол Жетідуан деген қоғамдық ұйымды түзіп, шығармашы адамдардан тұрған. Бүгін аябай алдағы кетті, жашы келді ұртады, Қырғыз абай жет деген сандай жашы өші, жетін бері қыдырды. Анан ошол Жетідуан деп ошол коомдук уюмду түзүп чыгармачы адамдардан аябай мыкты таланттардын баарын чогултуп жакшы иштерди алып барып атат. Бурулкан Куттуктайм, албетте 2 жылы 5 жылдык ошо улуттук филармонияда белгилегиле, 10 жылдыкты Тетекте Орто Сайда дагы бир конгресс колдоп түшүп атат, ошол жактан белгилегиле. Келешеңиз кенен болсун, мынакей чыгармачылардын баарын кырсаң булуңдушан чогултуп, баарын бир туган кылып атасыңар. Чыгармачылыгына дем берип атасыңар, шык берип атасыңар. Ошон үчүн мен чын дилден куттуктайм. Анан баягы Кенжеқұл, мен сени аябай сыйлайм. Сыйлаган жанагы мугалим бул кесиптердин сереси, мугалимдин кесиптердин көрөсү, мугалимдер сыйкырды бир дарактай жайдыргычтыр, бышыктырган мөмөс дегендей, баарыбызды мугалим окуткан, мына сен мугалимсиң. Ошону менен бирге сен чыгармачыл акынсың. Кенжеқұлдун ырларын мен дайым окуп турам, мындай бир ырсактары бар. Балалем аттин кечеле, бах эстен кетпейт эчеле. Жата бер апа келем деп, жасап кетчүм кечеге. Жайгарып коюп малдарды, жандырып сырткы шамдарды, көчөгө чыкчым дердеңдеп, көрсүн деп коңшу балдарды. Сагындым ошол өткөндү, сагындым ошол көктөңдү, кубалап барып кыздарды, кучактап беттен өпкөндү. Анан көпүрлары бар, мен дайым барганда окуп жүрөм, анан кийин өзү ансын ырдайт, аны мыкты алып баруучу. Кече күнү мен жолуңшарда жүрүп жумушка келсем, сунуштама турат Бурулкан айылынан. Ошол Кенжеқұл мырзага ошол республика кыргыз коомунун ыйык деген төшбекесин тапшырып койсоңуз деп ошол сунуштама чыкты. Анан кийин чынында жанагы растамасын даярдаган жокмун. Бүгүн кесипчилердин көзүчө төшбегине тапшырып туруп, анан кайра кутуча салып койгондагы биз Бурулкан айым, анан кийин Базаргүл айым болуп үчөөбүз бардык мектептен кесипчилер менен окуучулардын алдында салтанаттуу түрдө, албетте мен да мончодон келдим. Ошон үчүн кийим ушундай костюм жок. Анан кийин костюмду кийип барып, ошол жерден салтанаттуу түрдө мектебине тапшырабыз. Бирок төшбелгени азыр ачып берсең ичинде да. Азыр сен көчөсү таап туруп, анан кийин кайра кутучага ачып берсең. Кутучага салып койгондагы, анан урматтуу кесиптештер, кесиптештер менен чогуу иштешем. Бурулкан айым дайым ошол сунуштама берет, анан кийин биз ошол сыйлыкты тапшырабыз. Анан бул сыйлыкты мен дайым айтып берем, кыргыз эл жазуучусу Казат Акматов ошол түптөгөндө негиздеген. Ал киши айткан ошол биз үчүн мекен ыйык, анан тил ыйык.
деп тұрған ыйык тил деп атын қойғанда жөйле сыйлықты өйле бір бере бергенде болбойды деп айтайын деген ой болуш керек деп. Анан бұл жерде баяғы мен айтпадым, жетім бір қыдыр деп, ошол ыйык тил деген ошол 7 тамгадан турат. Ошомен бірге баяғы айық менен күнүңдү бір өзүнөн бүткөндөй, асман менен жердин тирөөсүнөн бүткөндөй деп манаста айтылгандай, кыргыздын тамгасын койдуруп, артына болсо жана 5 сом 10 сомдукта билесиздер, бөөкөрү бар, мына ошол бөөкөрдү койдуруп, анан кийин бул жерде дагы ошол 7 жылдызчасы бар. Себеби ушуну ким тагынса ошол тилдин касиети колдоп жүрсүн, иши өркүндөсүн, ийгилик артсын деп туруп, ошо жакшы тилек менен ошол биздин залкар жазуучубуз Казат Акматов негиздеп кеткен сыйлыкты аны сиздердин көзүңүзгө тапшырып туруп, анан кийин салтанаттуу түрдө тияктан мектептен тапшырып. Сиздер дагы ушундай сыйга жетишкиңиздерге тилектешимин. Буюрса дагы алдыдагы иш-чараларда сиздерге дагы араңыздарга аралатып кыздар менен ушундай сунуштап Шармашадан болгондон кийин айтып кетти. Бул уюмдун жетекчиси Булкан айым болгондон кийин Булкан айымга анан кийин бул жерде жалпы аял заты көп катышып отурушат, биздин кыздарыбыз катышып отурушат. Ошон үчүн мен жакшы көргөн акыл эрибиз Тосоновдун аял жөнүндө баян дегендерди Булкан сага бүт биздин аял затына кыздарга арнап окуп берейин. Сен аялсың, дүйнөдөгү теңдеш жок бийчисиң, булбул тилин жаңылдырган ырчысың, сүрөт жасам боёгуңдун түрүсүң, сүйүү жасам поэмамдын темасы, суусун канбас сулуулуктун пирисиң. Ысыксың да кызыксың, ыйыксың да бийиксиң, армысың да жалгызсың, алыссың да жакынсың. Бакыт эмне, ажал эмне, ый эмне, баарын билген, баарын жеңген баатырсың. Жароокерлик, боорукерлик, сүйүү да бары сенин ынагың. Мына муза, мына лира, сюита, мына сонет, мына романс, мына бүү, карагыла, кандай гана керемет, кармалбаган симфония термелет. Аял сенин касиетиңе, сапатыңа, көркүңө, кандай ода, кандай мода, кандай гана метафора тең келет. Аябай жакшы болот экен, ыйларыңды келет экен сүйүнгөнүң үчүн. Аябай мен ыраазы болуп ушу китепти чыгардым. Ушул эки китебимди Ырайымжан агайга берип коеюн, бир китебимди батаңызды берип коюңуз. Азыр апам менен койдум. Муну сизге, сизге. Муну сизге классташым. Сабыр эке. Муну болсо Бурканга берип. Буркан ош берейин, базар күнгө. Бурканга бербей коеюн, Жаан-жаап өтүптүр. Балалык кез ойноп күндөр кетиптер. Күн кылтыйса көпөлөк кууп ойногон кыз балакай мына бойго жетиптер. Өмүр чиркин шамал сымал ойноктоп, өрт аянып өйдөлөсөң көз тойбой, учур кесе түн караңгы татыксыз, жер жүзүнө таратыптыр жарыкчылык акысыз. Чычырканак аразынан балтырымды канаттым, бул жашоомо кубанычтуу бир жаңылык жараттым. Чыгын туура 5 бармакты жегендей, чагылгандай алып учуп, өздүк китеп жараттым. Бүт болсун эже. Ушул эмгегиңиз бүт болсун. Бардыгыбыз Самат Жумжонду билебиз. Бардыгыбыз окуганбыз. Анан кайсы жылы киносу чыкты эле? Ким чыгарды эле? 1967 жылы Геннадий Базаров чыгарган туран. Анан ушунда кинонун акырында да, китептин акырында дагы Толгонай бир бала менен калат. Ал кимдин баласы? Кимдин баласы? Табышмак, эмесе ушул бала жөнүндө азыр мунулар айтып берейин. Келдим, Толгонай. Ооба жирене, келдим. Бүгүн бир сени менен баарлашып отуруп кетейин деп. Сени менен көпкө чейин
сүйлөшпөй жүрдүм эле сүйлөшкүм келип калдым. Эмнегедир Алимандын акыркы күндөрү эсиме чыкпай туруп алды. Ошо жөнүндө кептешип айтышты. Ошо жөнүндө эскерели деп келдим Жерене. Эсимдедир Жерене. Ошо жылы күн узакка созулуп, аягы жагымчыл болбоду. Бир ачылып, бир жабылып, мыңдыраган суук күндөрдө биз үйдө эле отуруп калдык. Күздүн түнөргөн түнүндөй болуп, Алимандын дагы кабагы бүркөлүп, сүйлөбөс, күлбөс, унчукпас болуп калды. Тұнжырап, ойланып отырған. Бағымда айгүні да жақындап қалды эле. Ана кабагыга чоңуп кетпесин деп эркелеттик. Тамаша сөздөрү сүйлөп, антип неткен болот. Бирок кичкей бала болгон менен керек экен да. Анан бир эле мен ушинтип аракет кылып жүргөн экенмин десем, башкалар деле аракет кылып жүрүптүр. Ben hele dil soğuk kalayım. Aklımda dil soğuklar. Yakşı olsun, oyuncular oyuncularda. Dil soğuk yakşı olsun. Ben her sağ salamatta oldular. Ben az şu sizlerle bir bölüm okup vereyim. Yette geldi gidip tutarım. Ben de var ya hep kaçmasına. Buna Murat olduğu kandayı diye tuttu. Okup vereyim ha. Biz yayınlandık. Bir kelgemiz çalgandan, oşol üçün jaman jolго aldanба, aç көз болба, кадырлуу бол элиңе. Бул өмүр аз, калба эртең арманда. 5 күнчүлүк жашайбыз бул өмүрдө, сыноо берсе, кайгыга сен көмүлбө. Турмуш өзү, ош кыйыш тараза, доо кетирбе, гүлдөн назик көңүлгө. Kemsitmegin sözün menen büröөнү, anındagı serikindey жүрөгү, жамандарды жашоо өзү жазалайт, жакшылыкта жаркылдап биз жүрөлү. Көзү барда ата энени сыйлайлы, көңүл ачып шаттаналы ырдайлы. Бул жашоодо ата эне бир тууган, бир жаралган, ыйык жандап турбайбы. Антыйга рахмат сизге, бар болуңуз. Эми амандаган туугандар, бирөөнү таштап отурат, бирөөнү жыттап атат. Кыйын экен жылуулукту мурду менен сезген. Мурун бул отурат бала. Көчүгүн коюп бинтип отурат. Бирөө болсо жыт неме кылып атат. Мурду менен жыттап атат. Ушундай макал барбы? Көчүгү жер жыттабайт экен. Андан кийинки сүтпү, айранбы төгүлүп калды. Азыр экраныбыз бул неметип калмады, экран болгондо башкача болот. Адамдын жүрүп турумуна, абийирине, сапатына тиешет нерсе. Абийири айрандай төгүлдү, азаматсыз. Эжекелди 400 солго дагы 2 бал. Андан кийинки фразеологизм болушу мүмкүн, макал болушу мүмкүн. Бирөө-бирөөнү Неле ошо мурдунан деген? Неле? Сиз жакындадыңыз. Мурдунан боюну көрсөткөн жок, мурдун сүйкөлүшүп атат. Мурдунан жетелегендер бар да бизде. Мурдунан жетелемейинчи жүрбөгөндөр бар. Мурдунан жетелеген деген фразеологизм келди.
Rabbim kolunda kalmayın. Kıynamay sen için gül acı. Kımmatı kolundan kalmayın. Sinanı bilmedim. Üşüsem gül olup bir görün. Soğusam yaz olup bir kayrım. Üşüsem hır olup bir görün. Aynadı paralı gönül. Ama bu gayrı becür begül. Aynadı paralı gönül. Aman kol gayrı becür begül. Rahmat. Эми айта турган көп нерселерди тойдун сыйынтыктан бүтүп аткан убакта айтайын. Эгерде кимдеги чатырата көп калып чапса алтын эжеде болот. Чынарбек алтын эжеде болуп жатса өзүнчө приз бар. Асабат.
Çananın mutları, iyi çananın mutlarında biri, Balatı. Balatı'da ekör. Dur asura iyice, aytıyorum Balatı'da ekör, abi. Koksuzlukları, kaysı koksuzlukları? Kızıldırlı borundaki. Aa iyi, borunda üçü, beşi ödegeniz. Aytdım. Analı asıldı ümide. Analı ümide durmaydı. Mustum tezamda oraya var. Ana ki birinci nimesinde ana bulutlarda. Bulutun en üstünkü bunday sızıklı bolup turadi, tigi sal ayırmadan turadi. Сол сүрөттө тигине туршунун үстүндөгү сол жагында булуттун мына учуп чыгып турат, тиякта жок экен.
Gördünüz. Kayısı. Üstünde İyi, en iyi, küçük bulutta iyi, bir. iyi. Abi. Ondan keyin şapkasına boz yok iki. İyi, iyi. Tak andan çanağa girsek o da gök demesi turat. İyi. O жерде. O жерде gök karmagan duruldu turat yapta жоқ екен. Ана могу сызып да айырма бар экен чанадагы. Так андан кийин мына могул жерде сол жагында мындай немеси жоқ экен биякта. Жоқ тягында. Ошол жерде үстүндө 2 неме турбайбы? Ошол мындай сызыгы бар экен алдында жоқ экен. Андан кийин ёлкада бирөө. Анан мына могул жерде урчу бар, бул жерде урчу жок, жете болду. Анан лыжада могул жерде сызык бар, бул жерде 8 болду. 8 tapkanlar var mı da? Azamat, birinci bir Aşıbek, 400 sopa hocalar. Azamat, neyi kaldı tapkanlar? Bir iki gelin biraz, bir iki gelin.
ак бүтүп калганча поэзия дем күч берер өзүңсүң бүт ааламды көрүп сезер көзүңсүң сулуулукка көркөмдүккө чөгөрүп кызыгыңа байлап алган өмүрсүң поэзия жаш кезимен сүйдүм Ак sütün, ak doğu azamatsın. Buna 3 var. 4 soru. Ak sütün, ak doğu. Bak orada. Uçuna ыйлаттың да күлдөрдүң поэзия неге мынча сүйдөрдүң үмүт менен ийгиликти күттүрдүң тизилишкен ырсаттардын ичинде үтүр менен чекитти да сүйдүрдүң Arzularımız Eceke'ne ördürtürüyor, Molçağlar. Eceke, Kalıgın siyasi grubu hafta Eceke, biz hürmatlayıp sileyiz. Kutmanlı uşak geçinize menen, hurmatlı meymanlar. Ben de sizlerge bir akırkı kırlarından bir de taktulak koyup, barыңыздарга çingden soluk uzun ömür kalayıp, bugünkü bayramımız barımızga kutlu olsun. Ardayım şu birikmemizin 90 yıldığın belirleydi gelecekte. Birikmemiz köp yaşasın. Жас жақыным аттуу шығармамды оқып берейін, қабыл алып қойыңыздар. Жас жақыным, бұл жашоонун кандайын, салт чоюңду жазганыңдан аңдайын. Келген біз бұл дүйнөгө бакыттыр, андай болсо мен да жолдон калбайын. Жас жақыным, сөздүн күчү элиде, кеттин кени түгөнбөгөн менде же, токтогочу жаңдырсың нөшөргө. Талап берip Kuday süygön pendege Jaz çakının bul süyünün bayanın Mahabatta jetpe kalsa ayağın Mümkün getti sezimizde bakakbay Derviş sımal süyle basar ayağın Jaz çakının emne bunlar çalganda Yeyde jetpek içine uçkun janganga Ömür menen kömür bizge tavışsa Mına zor güç dokun Jaz çakının hakikattı жалганды ак жеринен арамторун салганды оош кыйыш сапаркесын айттың ай өчөт үмүт калтырбай эч аргамды Bak hazır buradayım. Arda Kramata, hurmatlı Abirbek Şaharov. Bana da işin yapadı, tarım familiyamat yazıp oturdu. Kırgız Respublikası'nın 7 Duman Önör Bozorlu Madani Adabi Kovluk Birikmesi'nin 4 yıldığına jarı madaniyet hizmetkerlerinin kesiplik bayramına karata birikmede aktif duyurugumuzu görüşüp yürüyünümüz için sizge Kramıday Arda Kramata karşılar. Kırgız Respublikası'nın 7 Duman Önör Bozorlu Madani Adabi Kovluk Birikmesi'nin 7'si Burulhan Musa Bayana. İşte çağrı 50.000 canamış. Bilgisi. Sürekli. Buraya tarttırmaç sürekli. Kağılıp keteyim de bizde sürekli. Ay sürekli bana kalk etti. Son kamyonda tarttırmaç. Nazireci. Arda Kramata mesleğini al. Esen Kudayberdiyev. Dayanan biraz gel biraz. Peça, kota buralar. Kota. Arkada oturuyor. Oturuyor arkada. Çoğaytı azaytıp durağız. Muzikant çoğaytı azaytıp durağız. Esen Kudayberdiyev. Kota turalı. Koçanlıda 9 bozlar. Oşodoylarda Kramata menен Gülsayır Mırzakanova ejeken sıylamat. Gülsayır Mırzakanova. Vardı. Özü can öz çoğuma. Cüsün Kenenbayev ejeken sıylamat. Kenenbayev ejeken sıylamat. Gülşahir Mırzakanova gel kalmış. Bizden topla grupaga birikmege jakıdan koşulup oturup Nazira ayın özü elçilik koşa geldi. Bundan sonra bizden grupamın bir olup kuray bir şart.
Ece gene basıp yapamadı. Koşanlarında gramata binen Karlıgaç Sulaymanova jekevsiyleriz. Gel konuş. Hocam durup. Süre biraz, hocam koyda biraz. Sürekli ters şey sürekli. Siz gelgen sayın артқа кетіп отырсыз. Мұнда жылыңыз, о жерге тұрыңыз, бір жерде. Sürekli söz ay azamatsızlar. Ama genki bizden көп тілді монологтың қатыр айтқан, ырдыдағы шашырат айтқан Роза Құдайбергенова жекеміз сыйлаған. Güzel Mehmet de baktığınızı görmüyoruz. Hey baktınız geliniz. Batrak. Şahit baktınız da var ya. Anlamaz. Şu güneşi Rapat Üşümaylı Arda Kramat'a beni sayılmaz. Rabia Khan Mamın Savaş çekeriz. Apaus gel konuş. Hoca. Hocalardı, durmalar, hoca patlayla. Altın Çınar Bekova. Hocalar. Anagi Arda Kramat'a binen Kanusay Kanlazarova jekevsiyleriz. Gel konuş. Kanusay jeni artı bir kop tüyür. Karakteri görüntüyoruz. Geliniz. Hocalar. Asımbek Beyşev. Üşümeylerde Kramat'a binen bizim Brikmen'in en aksakalı. Sözü dağı, özü dağı kurç. Жақсы тілді, uyuşturғыч, активді ағамыз Сабыр Усупов құттықтаймыз. Her günü yolda, gülüm solup kaldı bu kolda. Bakalandım zorda, bir gün işte, bir gün toyda. Uşun aylarda Kramat'a binen Tursunay Cenaliyeva ağabey jekemizді құттықтаймыз. Bir gün işte, bir gün toyda. Kara kara kas
Kutlayımız Gülnara Abazova'ydı. Koça kotayla. Kıymet adı. Kadamın basıp tavana tavana. Koça Yarın tamana. Çalamam sen için gitara. Hamara hamara hamara. Emi, Arda Tagay Tuğanlar, biz buna uçtuklarga çeyinki bir 10'dan aşık adamды kutluktadık. Emi, kelgiler şıltığını aytmay жоқ Tuğanlar. Hiç kim mağam kelgen жоқ, büröö gana geldi, hem şaşıp atam depçi. Koça kotay Tuğanlar, koça kotay. Sen alıstasın benim uzak. Arkada gözün aktı kanca kulak. Yedisin gitsin gitmeyin kulağına. Çürüdüğü savun eli, savun eli.
ырыспайды. Көңілімізден кетпей тұрғаны ал. Ұққанды бағындырар сырлары бар. Тұланам ұқсас болып қалғаныма, ырдаймын ырыспайдың ырларынан. Тезірек еділсенші. Oymuşum seni içimde, kopartıp suyunu, ot olup gülümü canımsız. Hangi gibileriniz Kencebayeva Elmira Cikemizga. Nurbegoz şu kapak deyip durak. Oturuveringizler. Hangi gibileriniz Rosa Kudaybergenova Cikemizga. Oturuveringizler şu kapak deyip. Rosa Cikemizga. Oturuveringizler. Türk boyunca oturuveringizler. Hangi gibi Abirgin Çağrı Fakayızga bilek. Nide Fakatçıma. İyi. Abirgin Ağaçlar. Ana giygi. Giygi menegimiz Rabia Khan Mahmut Süveci gemizge. Bırakın apağızga. Anda giygi menegimiz Tursun'a Yen Aliyeva'ya apağızga. Hocam fotoğraflar durganlar ne oldu? Ne oldu diye. Anda giygi Altıngül Sayın'ı gemizge. Oradan iyi. Nurbek'in benzeri diyorum babasın. Andan gelin ki sarkısı hatırlıdan müeddinlere kurban olsa. Andan gelin ki altında koca bir kavaydı gemizge. Törmemetin kapına yapmadığı için. Hangi ilgi bölgeniz Hayırgül Kamçıpek ve ayımızda. Hangi ilgi bölgeniz Canlıbayla buyurun izleyemizden. O koca konuda ne oldu? Maksat Pazarbayev ağzına. Abadi, Bolga'da yetim bile, Liboy yetim sana bu. Deme, tam şu akıtsın gede olur, tabakta dönüşü olur, yavaş kaşıklar. Deme, abatağa dumanlar, ırdayrızdaki ürünlerine sözlü, ıskatayla, azaytayla, giyiklerini gezegi veririz. Altınızlarga bizden mukam ündü. Özgöçe bir, bunday familiyamın utkan esmin, Hüseyirman Bedava Baktı Gül ayımızda ırkı gezegi. Koca kotayla, geliniz. Thank you.
жетіден өнерпоздордун түзүлгөн туулган күнү 4 жылдыгын куттуктаймын. Уюштурган Буркун Салимжановна сизге чоң рахмат. Онча адамдарды дагы бул чет эле келдик. Келе албагандар болду албетте, алыстагылар бар. Бүгүнкү майрамыңар куттуу болсун, маанайыңар жарык болсун ылайым ушинтип мен оюмда мына 7 тонн өнерпоздор деген атты биз могу группада алып жүрбөй, анан монтип бир башыбыз кошулган жерде банкетте отуруп эле өзүбүзчө эле жыргап жүрө бербей, биз элдик кишибиз, элге таанымал болуп, анан кийин 7 тонн өнерпоздору мына моңолар келатат деген даражага көтөрүбүз керек да. Эки кыз көрсөң бирөөсүн сен экенсиң деп, кошу кыз көрсөң төбөдөн экөөбүз экен деп калам. Түшүмдө көрүм мен сени сагынса керек деп калам. Кат жазып жооп албасам карымса керек деп калам. Жаңгыр төктү эч басылбай, биз келаттык кыршал болуп, жугаробо көз ачырбай, бет алдынан шамал соғып. Күн күркүрөп жаңгыр төктү, ошол күйдүн кайда кетти, жаштыгымдай жеге кайрылбай кетеби. Отбосын бүгінгі отманды күн үстіміз. Күлгінге сөтті теселе, күліп қойсақ чоқ салчылек ал кесте, жігіттердің жүрегіне өсіне, қарап тұрған көшіне. Келінге шелек кешеле, жетіп бір жаштық батыле. Бар қылыш бар жаштық жоқ, аттың ай, байбиче олдық батыле. Балдарға бердік, жаштық менен батаны, тайыны, чоңыне болдық балбайған. Жаштықты килдер сағынбайт атың ай, бирок бактылуубуз айымдар улгайган, супсулуу болуп суйкайган. Бактылуубуз байбичелер улгайган, чүрөктөй болуп суйкайган. Бактылуубуз байбичелер балпайган, чүрөктөй болуп суйкайган. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү эң жакшынакай салтанаттуу кеченин катышуучулары. Кутмандуу кечибиз менен баарыбыздын 7 дуан дегендей атына заты жарашып, Кыргызстандын булуң бурчунан эмне деген үйдөгү чоң түштөрдүн баарын таштап бараткан. Анан мен айылдан өзүбүздүн кызыбыз кичинекейден бери Ыстын областынын 7 районунун ушундай эчен мааракесине катышып, элдин намысы үчүн, элдин кызыкчылыгын коргоп жүргөн өзүмдүн кызым Карлыгач менен кошо келдик. Биз мындай эченде чогуу жүрөбүз алтындарбыз. Балдарым менин кыздарым отурасыңар бул жерде. Баарыңарга ишиңерге ийгилик каалайм, үй бүлөңөргө ден соолук каалайм алтындарым. Эми күз кайрыктар келип калды. Күз кайрыктары кут болсун. Келерки күз аман эсен чогулалы алтындарым. Кыштан аман эсен чыгалы. Анан жайында көлгө келгиле. Мен чакырып, ошо көлгө келгиле деген ырымды окуп коеюн. Эбезди булук, керемет тоолор, көгөргөн асман, өлүмө окшоп, карасаң сулуу, сезимди козгоп. Кылымдарды караткан, карасаң сулуу, баарынан кыргыздын көлү улуу.
жээгинде улуу хрусталдай жаркырайт. Жатсаң жээгинде магдырап, рахат тартуулайт. Көлгө келгиле, эс алып кеткиле. Касиеттүү ысык көлгө мен айтайын деген ошол Алтындарым бешик болула, жараткандын бири күнү бар, жарым айга бергисиз. Бул жашоодо адамзатка ар бир секунд, ар бир мүнөт белгисиз. Ошон үчүн алтындарым, өмүрдүн бөксө жерин толтургула, көңүлдүн болбош жерин болтургула, жеткиле жакшы тилек үмүттөргө, жер үстүндө жашагыла көпөлөп күндөгүнгө. Баарыңарга ден соолук, ишиңерге ийгилик, жашооңорго ийгилик каалайм. Ушак өмүр сүрүп, уул келендер, кыз күйөө баланын урмат сүйүн көрүп, урматтуу жашоонун доорун сүрүп, бар болгула алтындарым. Чоң рахмат. Жаз. Ырларын жазга арналган бүтпөйт менен. Закымдас кылымдарды ыргап турар. Адамзат ырдай алгыс күйгө сабыт. Улгулдар обон созуп ыртап турар. Салмайын желбиретип мажүрүм тал. Жаз сайын арзууларын айткан кезде. Жан дүйнөм кубанычтан балкып калар. Гүлдөр да аңкып жытып чачкан кезде. Түн койнун аппак кылып жаркыратып, чагылган улам жанып өткөн кезде, уйкуга мен иретип шымшап жатсам, нөшөрлөп ак жамгырлар төккөн кезде. Дилиңе аруу сезим сээп коюп, жаз жүзү ойноп сайран турган кезде, сезе алсам өмүр бардын кандай рахат, чертилип көктөм күнүсү турган кезде. Эми мен дагы жараткандын буйругу менен сиздерге келип, маңдайыңыздардан көрөйүн, кандай адамдар бар деп мен да келип калдым. Кызыкчылык бийип турган, өз үчүн өлө тала күйүп бышкан, арамдык, пасык менен күн кечирген, жөнөкөй карапайым эне тапкан. Күнүгө эртең менен узак арда уулуңа жакшылык кыл бир адамга. Дайыма ушул сөздү кайталаган энени салыштырам ыйык жанга. Бар болуңуздар урматтуу энелер, аталар. Uyuşturuz, ondan derek razı çöktüğünde. Hemen sözsüz satları yapıyor. Üst su. Yalın düştü, kızıl sarı calpırak, kalan aytıp altın gülden altırar. Karaların kayıplarının aydanan, göz var, kuvan çıkartındılar. Kunda kökle aldan yardırar, üst topçuluk ağabeyler genç var. Koy torloşup saltanat köp yerinde, mezgil yerden üst soluğu da yaşlar. Gel zamanlar, biz zamanla yaşalı, ömüründen kafalıktan kaçalı, her bir gündü şanla böyle, belgisiz o adamdanca yaşarı. Her bir gündü yüzüde şanla böyle, belgisiz o adamdanca yaşarı. Siz bizim bayrağımız. Arkadaşlar, sizler eğitim bayrağımızlar. Gelecektin bayrağımızlar. Ağzınızda kızlar aytıp ketmedi mi? Menden burun aytıp ketişti. Biz gelecekte ballarımızga, nebirilerinizge biz elesinizi kaptırışımız gerek. Bizden misal kaptırış gerek. Ошол үчүн мен силер үчүн сыймыктанам. Жерде сырга эже отурат. Мен сырга эже канча жылдан бери сахнада синекей бир коллективде жүрөм. Мен бир көл жөнүндө ырдап коеюн. Иле алтындыры. Ушунчалык назик, ушунчалык өзгөчө айым экен. Анан ардадагы айтуугандар. Мен көргө жалгыз келдим байрагым.
Thank you.
Jada kalsa durun kelle kalana kelle kadar da amandı. Oşular kadar aytında salandı. Bugün keçip kelgenge, keçip kavgına tuğanları orozdek eybalandı. Bucağına esek elektir, kence kuldayım kalbana. Tuğanlarım uşundık, alın biraz kence buldu baktak kepeğim. Ankeni kence kuldayım buldu, bize kuldayım tuttu bergenim. Bağırlar nakşi bilesin, burun kandımdan kolu. Dayım kolundan gelgenim, cetiz balın örpozlarım. Rasyada dürse de burun kan tutup gelgenim. Boşandıktan uşak önüme ben çok razı olup da gelenim. Yapacağım şey vermesin. Batla sayılardan tabi dakika değil. Hocam. Fotoğrafını gidelim. Bayağı hocam yok mu? Bayağı hocam. Olur. Özümüzün kızımız Emira Kencebayeva tanıdık. birikmede ötte aktif düğüm olup özünüzü bilmeniz için sinemazsınız. Yedekçi Musabayla Burulkan.
Koca patatan tuğanlar çarşandılar mı? Çarşama yok. Ay koca kızlar mı? Usul edecek şıkır amatamının altın gün salih evacı gözü tutmayınız. Hocam matali. Usul ile arda kramatamının kımbat abı giyevanı kutuktayınız. Hocam matala. Hocam matala. Kımbat abi giyesi kutuktayınız. Üşümelerden kıramatamenin alma gül sakin alacak gözü kutuktayınız. Gitme o zaman. Ye hocam matala. Üşümelerden kıramatamenin Abakir Kadir bağımızı kutuktayınız. Abakir Kadir bağımızı. Usulele Ardat'ın Ramatame'nin Baktugül Şerman Bet tanesi gözü kutuktayız. Baktugül'ü gelmeyiz. Şerman Bet veci cenaklı. Şerman Bet vecini düşüncesi olmuş edi. Hoş olayım neydi. Anlamısı usulele Ramatame'nin Ayşe Ali veci gözü kutuktayız. Bir okuyucu gözü gitip kaldı. Hocam kota koyulu. Ayşe Ali çekiliz ki. Adaki ki bizim adaki kolundan öğrü tökülgen bizim asıl adamımız yaşadığı en yürekli adamımız Oruzbek. Pasıl bağımızı tutmayız. Kendinize gayet. Hocam bataylı tumanlar. Usulüne Ardat'ın Ramatame'nin Kayrgül Kamçıbek öyle geldi kutuklarımız. Hocam bataylı. Usulüne Ardak Ramatame'nin 7 numaralı önер gözlerinin yetilip gelecekkandağı, yetilip kalgandağı talatlı okçuların, atkarıcıların özünün akıl dengesini aytıp jogorku dengede alıp kelip жүргөн аккомпаниатор болуп жүргөн биздин асыл адамдарыбыздын бири 10-чу аткаруучу Нурбек Сыдыковду куттуктайбыз. Bugünkü baykanımızlar 2. antraktın başın sapsarı bolgan kızlarga arnap özünün sүйүүсүн арнаган Мойдун Төрөкулов агабызды куттуктайбыз. Коча Батайла. Men tamашалап айтып аттым бүгүнкү кечеде. Men sizdi turap geldim mi de siz beni turap geldiniz mi de. Negeler бүгүнкү kечеде arık görünüyordu, kapkara giyinip gelgen Elbira Kenci. Vay be gemisi kutluklayınız. Hocam Bataylı. Obancı atkarışı. Бүгүнкү күндүн Facebook'undagı, Instagram'dagı, TikTok'undagı mutlu kızlardan biri. Oğlumuz da oğla versin.
баса, анан адамдын ким экендигин баалай билген, обочуну дагы, аткаруучуну дагы, акынды дагы баалай билген асыл адамдардын бири жакында эле биздин катарыбызга кошулду. Гүлмира жөн эле Каримова. Ушунчалык сонун адам келсе, Гүлмира Каримовага приз белгибиз. Baştan aytıp gelen adamlar birbirine yakınlaşmasa, çaylaşmasa, gününü alaklarını sorup durmasa, bir tuğanda kalırsak bitit. Ateneden alırsak bitit, atene tapkan 7 bir tuğan bolsun abi. O şöyle için biz yakından arası bir gönlümüz için en abzentli öderse. Ayrımlar var, bildiğin ayrımlar var, bilmeye aldılar. Aramızdaki yakından kitapten iyisi olgun, yazışlar sayısından bir şey olgun. Bilini bilmeyi bilmen dur. Sözleri güç. Uykaçlığı peken. Oydu mazlumdu terin verilgen. Talay suyun kulu aramızda ortaklayınız. Anlaklama tamamen. Hocam Bataylı gelizler. Hocam Bataylı. Özgöce forması menen gelgen. Bugünkü formaların için en aldı kızı bakacaktı. Oyu da yaktı, boyu da yaktı, özü de yaktı, ırdağı da yaktı. Hara bir ödür çıkıp suyla olsa tartı oturan kabirada telefonu armağanına yaktı. Anda sizlerin adınızlarda Karlıkaç Sulaymanova Arda Kramata vereseydin at. Hocam Bataylı gelin bize. Meydana baştan basabilir ayettik. Bugünkü toydum en sabırlısı, en asıl adam ekendir. Ben şu adamga bay verdim. Anda Oruzbek Buyruğulu bağımız. Sizge şunçalık asıl adam ekensiz, ben sizde can dilimden jakşı gördüm. Ben sizde hurmatladım, sıyladım. Ağamızlarda Kramata, hoca kotamızdan. Ушундай эми Арда Тогай туугандар тойду берген адам мындай ситуацияда каташып кетишиппи. Бирок бир жолу же эки жолу ката кетип калса ал каташыбызга кирбейт. Эгерде 40 адамды чакырып алып ошонун 20сында ката кетсек, анда ал адам уюштурууда болгон эмес. Ал адамда таптакыр иштеген эмес деп туруп 0% bağ verip koşulmuş olur. Bırak ortalığı ara yolda gençlik olur. Bu degen sırgı cemağa tarımla da hazır için. Sırgı cemağa tarımlaysınız. Siz degen jakşı adamsınız. Hurmatlı bizim sırgı. Çok söyleyeceğiz kavazlarımız. Kırmızı Respublikası'nın 7 Mart'lı bozları Madaniyat Avi Kondu Birikmesi'nin 7 yıldığına jana geçeyle ödüp ketken madaniyat hizmetkerlerinin kesimlik bayramına karata birikmede özünüzü, aktiflerinizi görsetip жүргөнүңүз için sizde cemaat kutluklayın. Özünüzge deniz olup, amaçlılık daima var olunuz. Bugün dağı canı koybayım, kısılat oktum, bırak, uşun nesen uyuşturup, uşun nesen ekimiz gelip, toktolup, koyunca. 2,5 mindən öyle oldu.
Çınını aytsak. Hazır кульминациялык жайы лицейлер. Эгер укканда тарын калабы, даяган турга, кашолуңаны кандап турга. Анан ушул жерге элдик дагы ушул жерге биз жактык. Мен көптөн бери ушул жерден ары бери өтөм. Табелек деген ресторан мага жагат. 100 адам ошол ары бери дегенде адамдар отурсун. Өтө уюктуу, өтө компактный, өтө жан дүйнөгө жакшы нерсе да. Ошондой эле акчаны сураган адам жаман көрүнөт. Кен бер деген адам жаман көрүнөт, ал берген адам жакшы көрүнөт. Кен бер деп аткан биздин Кабаралиева султар кандай жегебизди куттуктап коелу. Акчаны кайтарган жок, ошону жегебиз. Ушул жерде өзүнүн көңүлү менен өзүнүн баягы таш түшкөндөрү оор болот дейт го. Мени Кудай ошого байлап коюптур жагы. Мен бүгүн жанагы жаштар бар арабызда, Ашымбек деген мырза бар, дагы ошол кыздар балдар бар. Ошолорго айтып атам, жаңы жылда кийинки жолугушууларда, отуруштарда башка бирөөлөр алып баргыла. Бир адам эл көрүп өтүп, мисалы үчүн Назиреди жагып калып жүрсө, койчу кийин баягы эле кийин жок деп. Өзүн айтат, койчу баягы эле кийин жок. Андан башка жак келейин деп. Сурап, Турсун айжем айтат, койчу кийин жок. Баягы элеби, баягы эле. Эки сүрөт алып чыгып эле нерсе көчөттөрү чимдеп туруп. Ушул кесиптер менен мына көрүп жатасыздар, угуп жатасыздар. Ар бир кыймылын, башкасын баардыгын билип жатасыздар. Кенжеқұл Сыпайұлы ағайыбыз шындығында мен ушу Санкт-Петербург шаарында жүргөндө эле бул ағайыбыз биринчи биздин ушул битмебиздин иш-чарасы башталган убакта эле ушул ағайыбыз өзү алып барып баардыгын тейлеп мен жок болсом деле ушундай баардыгын жакшакай уюштуруп өзү алып барышылык милдетти аткарып келген. Ошодон бери ар бир иш-чарабызда ушул өзү өзүнүн эң мыктылыгын көрсөтүп сиздерге кандай бир карасаң күлдүрөт, бир карасаң ачууланат, ар кандай өзүнүн ыкмаларын сиздерге көрсөтүп туруп, мына ушундай жадырап, жайнап, жаркылдап алып барышылык милдетти эң сонун жогорку деңгээлде алып барып баардыгыңыздар куттуктап коюңуздар. Мына биздин ошо агайыбызды артак грамота менен сыйлайбыз. Бүгін мен үшін өзгеше күн болды. Арматан айтылғандар, мені қоршаққандарға рахмат, қоршақпағандарға вообще рахмат. Не деген
hırpılama. Koğuşlarımızda gelirken hırpılama doğdu. Sıravuzuma sıravı hırpılama. Hırpılama çok inan hırpılama. Hırpılama çok inan hırpılama. Alimin ucu saçı kıpırlama. Kimse karman ama çiğ kıpırlama. Çantaları koyuna kıpırlama. Çakanaşı kolanın kıpırlama. Çantaları koyuna kıpırlama. Çakanaşı kolanın kıpırlama. Kıpırlama canına kıpırlama. Kıpırlama canına kıpırlama. Kadege var, vazgeç güne kadege de. Bana buluktan kakışına bağırın, çımda yüzüyor, sözünde turdan, peken turdan. Rasyada yüzünde ben şunday. Ben tüp köyüm degimde, bana tüpte bana şunun devletmeni bağır usullar bilgin. Şuna talı çıkardım o motor. Anam bunun canlı albette buna kimse kulu taksim ester. Dilhandaki yakın besliğe buna kaçanlıktan deriş. Başlarlarından deriş var. Şimdi beyne öyle. Biz çay içiyorsak da bunlar çay içermeyi bekli için. Kızmak mı kere sırasında. Bana aşkına tüm yüzümden rahatsızlığı bildirip şu cigitlerimizin, şu kızlarımızın kendine bağlam, bir dua verdik olmadan şuların bundan artık hareketleri, salakları, kurçuk hatta geldiği şimdi şu yüzü çağırıp emniyeyi sinirlip emniyenin yüzünü görsün. Şerifallar karşımda gülü çaylar duruverdim. Amin, rahmat. Oruzbek ağasının açkan dileği kabul olsun, ardından ağaylıqanlar, eğer de şimdi öyle makul olsunuzlar, kabul olsunuzlar, anda, bundayda, uyuşturgan adamlar uşuncalı kıyınçılıkmenен köpmesini ötkördük, uşugun hakkında, kimler manda jürgöndüğün, toy bektiğin adamlar barınızlar bilesizler, dinlemeli yatasızlar. 3. Yardımcı beni karayısınız. 1, 2, 3. Yardımcı olun.